Mai ka koi na ta kui khaliu maling mai YouTube channel biak tun roi nei la mai thun riu tare. Asai December tarik pungu kum singnai na chui na padai. The Gunview Mail Tamanglong local newspaper king in Sam the call. Infal December tarik padai. Manipur Chief Secretary resigna Jing District Nun Khao Healthcare Infrastructure Dikai in Bu Thao Kang. December tarik padai khau review meeting dung kan the. Meeting khau tai health officials kani district administrators nun rui Jing tuang kakun azu khau healthcare system khau kung mai ariuba mai lam khau salau kai kani. Meeting khau tai Jing district nun khau medical professional law in Bu Khang blood bank function tisu khang kani local health facilities dikai in Bu Thao Kang kaphian kani. State authorities reaching Dong Hospital Nun Khao Resource Tilau in Bu Khang Primary Health Centers kani sub-centers khao healthcare infrastructure kasiam lau in Bu Khang kaphian kani tuna cham dai ri ti thai kani. Mitong initiative ritap mai hai kagan ting sang na Jing District Nun Khao Medical Service khao Guangzhang makna bam mai hai Zausin Good in Bu Khang kadai Suna Hill District tuang kabam duk mai bam nun hai Zausin Good Khang tu mai hai Healthcare Management khao Gapes nai bam mai hai high level discussion Sulana kazinai metan sinthau khang kaphian kani. Asai tang thu local medical facility performance monitor sumai khao district commissioners nunrui direct roll up ni the kumna mi tai chief medical officers nunle tan in samna healthcare infrastructure goitikai in Bu Khang supni the tuna sakane. Kakching December tarik padai. Kakching district khao alat metia khao business suba mai nun khani government employees ta kapin na sian ka kha tat ba mai gan padai ta security forces ri nim kan thi police tong cham thailai na kani koi ta Infal Valley khao tan suba mai num mai phom kanglai pa community party people's war group hi tuna sakane. Police re Wednesday nung report tipat kan mai thailai na num mai nun tai operation Tuesday nung tatkai mi kan khao bansin ka zaw na nim kan chongi tuna sakane. Kani goi khao re pistol akhat mobile phones pangu four-wheeler akhat demand letters kani KCP PWG tuang blank receipt in phangi tuna sakane. Infal December tarik padai. Infal West District Khauting kum ringu na kathum tang mai puta kakai kharui nimtat na suloi kan mitang police ri phugut megan khau kakai na rui kachai da contract killers in suna suloi me bam khon thi tuna Manipur police tong chamrui ti thai kan the ma kan me pu ta khelambam Indra Kumar dai Konghampat Mayai Lekai area Infal West khau lungbam chongi kumna Sunday nung tai kakai khau man saigan charu gwangna nimtat kan mai thaina in phangdat kan chonge police tong cham thailai na ta khelambam Indra Kumar da kakaina ta khelambam sunirui mansai suloi minun ta insulana suloi kan chongi tuna sakani police tong report khautai Indra Kumar le Sunil dai November tarik tamru nung duang granary store ka siam mai zangrui latgaina ka chairi ka kaina ta bai injam laukan chongi tuna sakane kumna ka kaina rui khumkhang dana ka chai ta suloi kang contract killers ta hire sukan chongi tuna sakane mi da khau Sikmai police station khau case register chu laukan thi kumna contract killers gan charuk tani Tuesday nung tai ri nim thi tuna police report khau tai hi kane. Guwahati December tarik padai. Assam government re restaurant hotels kani public bam khau goi zan suat mai khani chu mai ta thing khang lading la thi tuna chief minister Himanta Biswa Sarma rui December tarik padai Wednesday khau ti thai kan the mitwang lading hai Assam state cabinet rui lo ka than thilai na goi ta ngak lau khang ka phian kan me khau la lau kan chongi Himanta rui restaurant hotel khani public bam khau goi zan swang na jot mai ben sukhang lading la thi tuna press conference khau sakane in taw jonglo ka than khau hai goi zan tu mai ta thing khang tan na hi lau thi tiki restaurant hotels khani rachap tuang kariu mai mung khau thing khang thu tan sin thau mak na bam chongi tuna sakane asai thu nai ba mai lo ti hai ti tan thau khang rui goi zan tu mai ta Assam jong ka bam goi khau complete ban supni the tuna sakane. Infal December tarik padai. Laimakong military station Khautan Tan Bamai contractors work supervisor Laisram Kamal Babu Singh November tarik chui na pung nungrui aman kan mai asainga na phutau dat makna ba mai lung khau Manipur High Court high level 4-member committee ka siamna phugut khang order tipat kan the Chief Justice T Krishna Kumar khadni justice kolmai gaifun silu kapui kanai re zai mai division bench re committee da inquiry sulana December tarik rutna khatnung report submit suda khang ti thai kan the investigative team khautai Kangpopi district administration tong officials local law enforcement officials khani military leadership ka zaw kani Laishram Kamal Babu Singh kaina Laishram Braja Bashi Singh rui read petition file suna militant nun ban ka zaw de tuna khwai ti kan chonge committee ti high district magistrate resign investigation
ตัดไก่ปนี้กุมนักกำมลบาบูจีให้มันใส่รุยนิมกันจวงนี้หากไม่ไทยกระระนาอามันกันจวงนี้จุไม่ได้ภูมินกุดปนี้จุนะสากันเองมีลุงเขาไฮโคอร์ดรุยอามันกันไม่ไกคุณแต่นี่คอมมิตี้ตามาจวงเล่าขังสังหวยกันเอง New Delhi December tarik padai BJP leader Pravas Radrui December tarik padai Wednesday kau Aam Aadmi Party kau gut kazau kan the Pravas Rad hai kum singnai na chui Delhi Assembly election kau BJP ticket kau reading na kukan mak mai puwi Radrui asai AAP kau kazau kan me kau AAP senior leaders Manish Sishodia khani Durgas Pathak rui riulau kan ne mi hai former AAP MLA Rajkumar Anand Patel Nagar kau dingkan me puri BJP kau kazau kan me tang Pravas Radrui AAP kau kazau dit kan chonge mida kau Delhi tuang assembly election hai February kum singnai na chui na pungu kau tat kai dat puni kum na leaders kanai party akhia kan mai nai adiang dat bam nu we Radrui AAP Supremo Arvind Kejriwal tuang tanrui katapai na lung di thau lawi kum na kamai ni ngam mai lung kau man sai kwai ta in kha ni me zangrui AAP kau kazau dat chonge tuna sagane Tamanglong December tarik padai Luangba Baptist Church Men's Society Rui Advent Christmas tuan akatsuna Nongba Bazar Noni District kau gari tat kalumai drivers kani passenger goi khang komla le dui bottle inside lokanti kumna Christmas decoration Nongba Bazar sulau na tat kalumai goi da riulau mai lat hilau gai kane kage nai me cham ti thai pat mai Aniu khang khum ngai gan anagong mai thelai na gin phai lai mai khani kapang ka sang thang roi gong da di mai azu nai na ba minun khang kung mai ariu na ba minun khang tai cham gai mi phungwa ngei mi kyu thu Tamanglong khari Dimapur khani Dimapur khari Tamanglong tat ni mai khani po chai phung tat ni mai puni han gong da ni mai puni gari booking so khang kung mai ariu na bam gai mi ka wai na chai John Gang mai ta alam la nu we Contact number rui 8730063966 Hamit Thai 7085607352 Mi putong number kanai khau hai alam gong launa nang new tong ticket tai online booking ni solau nu pani Tamanglong ting nai lwan gan bu tarik pungu kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting zin nai na yi zingbang ting puk in than ne gan bu tarik churu kum singnai na chui na padai lau chuan kalan ting zin nai na yi zingbang muang asak na ye Mai ka kwai na king in sui na king lau mi khang ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek ten rui ka ngan ma nga chun ku wei nang new tong ma chuang lau mi pan khore asai ngan na ta kai na bam tong ngei hai da ru khau gong ni mi gan khau nang new tong ka ge nai mi tong programs pni Puchai advertisement sulau ni mai ram ge tu thai ka ge nai mi tong cham ti pa lau ni mi tong nai kho ni thai mi puchong video bang kho ni comments na ni ti lau nu wei asai ngan ma chuang lau na ba mi kum gong ni me ka ni aniu kwai ban gwat na tat gut na bam kho tum tai mai ka wai na thau chon ku mai le ka zau na ti thai lau mi chuang thei asai khang tu cham hai khoringan lau thei in chuan lau chuan khuang ru ma khai kai mi gan rui mai ka kwai na king in sam da la kho chon ku thei